si ti slikama. Da, ajde. Rio Grande do Novi Sad, današnje tehnike tranzicije iz arbara, svi piju dodatnu opciju za arbara, ajdemo čovjek da radi. Nakon zatvorenom gardu, krećemo lagano da radim arbar, pokupim ruku, kimono, džep, sve jedno, nemaš kimono, nemaš kimono, nema lagano da radim, vidi, duboko mi ulazi ruka ispod i radim arbar. Kad krenu radim arbar, lako više pritisak, ja automatski oslobađam i krećem u helikopter sweep, vidi. U ovom momentu oslobađa ruku, pravi bazu, šta radimo da radim? Vršim pritisak nogom na njega i lagano se oslanja gore. Kad krenem gore, vidi, ulazi kolon, unutra i ulazim u situaciju. Ako odavno ne rola, odavde imamo arbar, kad ide da rola, znači samo ispratim i dobijem arbar. Ajmo još jednom druga strana. Možda da ova ruka što ulazi ispod noge je vrlo bitna za kontrolu. Znači šta radim? Krećem i ulazim tu